parliament की atmosphere से कमाई तो हुई तो कितना तम बियस MP सिंह कमाई तो हुई कांग्रेस MP सिंह अदगे opposition की अब ताई मी दे पाथर है दुकान दो को वारम फारग बुद्धि ले रहा हूँ नहीं अदगा आई opposite treasury bench की काम मुंफा मिना मोई हगल अग खुदों मिगा थिन्न लाव भावरे नो microphone दे तारा मरो है तादरे को न दु ताकन ने कैमरा ऑन सर कांदा कोई ये honorable या कोई ये MP अमना झारखंड की निशिकांत दुबी नु खुमी दो माना तब ngang या कोई ये अनुराग ठाकुर हो जो कैसु हगल लग तुम खोत न लाव वर्क होने बा आई अदु मांग तब तब नहीं मोई सारो से ले रहा तो होई ने आई ना है बा मेरी को में तो कोई ना दु तो ये दा तो ना दे के लाव भावरे बा मसा आई ने मथंग मथंग हाय दो you don't care आई ना मथंग मथंग example पीगे ना आई ना मथंग मथंग हाय ने defense के पिरा मने who fought for the country and died ने बा मिगी major नंगी ngangom जोइदाता गाय दो अखोई दी खंग हुए बा मतम जो जाइदा लाइक तम मी बको ला university college सात्र university ओरिंग एदे लेब दा सिरकान operation नि खंग हुई मैते मसा में हाना द victim होय major नि खंगी माइन पिदो कोगी well known actress सफा बिदो कुंबा सुदनी अदुगी गनो नि husband नि को अरु मा नि खंगे बा मतम दो ओ मैते officer हम सिरे काय खो जो young मपान लाइक तम नि खंग हुए बको अरे ऐसी डिफेंस की मरम जो नंग सु हाइप खंगंग वन ऐसी हम पागल लेवा डिफेंस की मरे आर्मी की करी से अदुना ये मागी अदुगी हुजिक फाव मेमोरी ले जफना द कमाइन तौगी अदुगी अखोगी पैरा कमांडो सिंग दु रिलीफ तौनो होना बदा मा गुरखा दे नि मा कमाइन सीगी ले दिन को अदगी मेजर जोटिन सुसाइड बॉम्बर अफगानिस्तान द सीनी नेबा आई पन के तौर में ने 3 स्टार जनरल दे के दे पई ने ले रमी मैम से नो फागी और खनब्रा आई हाई के तौर में को अदगी डिफेंस नेशनलिस्ट डिस्कोर्स आर्मी सिनी दना अदु थांगले लुर कान दा इना मु कल्चरल आइकॉन स्पोर्ट्स इंडिया फ्लैग पायर गा जनगन मन सल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तौर मैम से सेम स्टेन ने थवई दे तो करी नो इन इन के तौर ने कल्चरल आइकॉन दे के दे गया ओजा तन थियांग वे सोसाइटी एकेडमी के चेयरमैन और मिनी तथाई की लेवल नतेबा थाइना टाइम सुब इंडिया दगा अमिताभ बच्चन ऑफ इंडियन थिएटर गाइनी ई यो खंगवे बको अदु अदगी पोंगसाम गे वन ऑफ द 100 बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया इन लास्ट सेंचुरी तो द माइनिंग थेम यावरि अदु ममयाम लेरि ममयाम से फागी र नोय अदु माइना ngang पद द मोय द पान बजा ने टिंग सोपदो अरे द खले के थिगल खिनी से ओ हाइनिंग दबनी हेंजल अदि को इमोशनल होय दे हा कने वे दे साधु इमोशनल होय इदो सा ना आई दे से सा तो दे तो ने यम तपना ngangam adagi अदो फोर्सफुली अरकनी अदा यम फोर्सफुल पिंग लोंग सावले दो ngasai खुदो मिगा थिलगा तोरकपदो लाहत लगा इन हेकल तोरगा तुमिनगा लेहि दो मी की टाइप तगा अनोबे एमपी नि गाय खन बजाने आइन सुम खन बजा को अरेदा चही मपान द लेरकपदगी थेंना द लाबा इंगोन द दुमाइना तोरकपदगी मोइसु खंगमनी होजिबुदि खंगमनी मैं अद कनानु जो मनिंग दगा सुपले ओ ही इज अ टैलेंटेड गाय ब्रो केनो जो ता मनि मनिंग मोय एमपी की माइक्रोफोन दा ओ मोय मोय मसे खंगम गने बसे जेनु दो जा मोय न उरम दोइसे स्वागी मुफसिल टाउन द कैदो वजाय मनते सिनुपा से जेनु जाने उन खंगने थिगल वर्गानंग सीएस ऐदो चही मापन ले रमिनी इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग द यार इंस्टीट्यूट ने ना सिनोय खंगम मने वजाय खंगे द एमपी मथंग थंग उनर को नोंगाला उनबदा आई खतन उद्रेबा मोय बिमोल मणिपुरी खतन नते मोय से ओ सीएस लेर मनुपादो जेनु दलेम जो ओमा दिउ दसु ता माने हाइबगी पोट अम लेदना को सीजना अदु इतागदी मा से केनोम तोर मनी गाइबदो अरे ngangai जे अदुगी इंप्रेशन दु दनेबा अरे पाउ सुम लौरा मनी को हान दगी सीमा से दुम पब्लिक इशू दा कइदा ngang दा लेबो मिनी अरे अदुमाइना खंगम गने अदुना आइना खनबदा अखोई इंप्रेशन से चेंज तौदब यादेबा मिराज नोइसु साथ ओरमिनी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आइना ngang टीवी दा ngang पब्लिक मीटिंग दा जंतर मंतर दा हान दगी तौ लाइबा ngang टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नि खंगदे मोनोरमा नि खंगदे दगी अखोई गी नुपी बिचा सिंग दा कारण तोरक नि खंगदे नोइबु साथ रोइबा आइना सुनोइ नोमा संसद मा के पुलिस स्टेशन दा इन लोथोक लाको नोइ नाम सात्रम फाले ना हिंदा इन लोथोक लाको निजंबरा अदु मो आदा लेजु मनपुर मचा मैम ले जो ओजा तंग लाक जो से आई गी ने थाग में आई गी नो ले रमी ब डिटेन तो जैसु छात्र मोइना जो सै डिटेन तो लेग्रबने बाना मसात की ने ओके अदुना पुंसीद माइंड तौला आमिना पोट से ngang mom change but I has anti no moi do mainstream sin se ai na su ngang ga de
rickshaw driver bus conductor na taga kathian da vegetable leibam da prejudice torok paduna topam ne duga parliament gumba house leiba mi ruling ken moina tawra ga di lai lai so ga di adu di nang tumin leibam chuk chok te sa du da sarane ikui rhetoric oina haitare aina component ani khak uye mapung oina national media mayam na pick up to was even yamna neutral open news agency ani na moige thumbnail da ba sarna haiba when the prime minister opened his mouth haiba se ko prime gi machin ba se hangdu pa kan da ai chin ba se khomjang geni haiba gi sarna adu pon du yam wang sarna pitch to ka wang na haiba sa adu gi do ma atopa amana sarna aigi aina ngangi sida aigi anguish adaga aigi pain noi taraga de aina ngangi besida aigi china adu ada si khangam da mayam de noi taraga de go back kan to san law na maning yung so haibani adugi ani je si sargi plan oiber sana ngange khanba natraga out of ngasai lawrak podo okay interrupt to the moigi nationalism ni na moina lejari ni dana bharat mata khwaiden ningma ni lejari ba kangbu ne ba adai da highway one ba ina ko araina india ni na lerga chuk china 60000 na leira bawda wa machin ta ngang da ba ai gi speech period yawra ne ba national flow in solo ka ne ba train accident si ba mi dun hena mata no value leibra akhoi gi mi si gi value leitabra kai de khenari no kamaina khena leinu noi meaning da chunga kane ba adu da ne aina aina moina sum mogi party na lawk da haina prime minister na si manipur maram de he ngangak tri bo hanjan ai ngang ni sulele poi have ne ba man he kuma matung dai ai nang smani giri ta kristo ki ne haige na aina english adu gi du kokta sok tu ngangak ko ne o khada ki ne ba khada ki adagi ma sai moina ga usit thoi nga tawra ga di ai hai sin nang chatlaga yingu su sini aina waraga sita ka ai ngonda jam power si relief camp ta leiba mina ne kap se ai ngonda ting pa lai ngonda sok yam yawe ba duna ne wena manung da phum ga sound nam ju yawe ba ko kaisu leita bi ta so da aina so vote ki election ki speech people ju yawe ne wang nang da luhong khongdong tawi infa da le ga di violence came talk to bi tawi do relief camp ta leiba kang bu sun ti ye mo mi na le ga da wa pone se han de hai na adu da phaurak padu ne ba adu noi na du sukang kang da ba noi na sidai sida nationalist ni ga la holaga de chhatro ngai de ki sum chu gi le na khoi di yeng ko mi kari gra da en kam da loi na mag yaw ra jani anu fungal la na yum yo bong na nga chang ngang le mi ne noi me adu emotion je sarda ngasai ki sargi soldiers da hai soldier mayam na so sandak se aiko gi mp ji whosoever any karap mp mo oidoi ne manipur gi mp any muk chi expectations india gi parliament ta kamai wanga case ada aiko gi aspiration mayam issues mayam ji kamai address to case loina mak yeng pa even khabar gi report mayam sarsu ubirong gani adagi discussion mayam amuda aiko kai ngang ka dagi aiko gi mp adisina matam phangadra phangoidra kai bagi madu all commotion mayam ji leina bane sa adu matam da aigi public na hai tara aigi mayam na aingunda thajaba ma thamni natragana aina kari to khodo gi ngai ri ga sa feel do bra adu gi polum ma sar da aingun jawti ai adu ta seng aingun da ne ai athani hai duni aina vote su mina si understand torong adu torong de thang aina su yam toin have ne ko vote matung da su na to vote marak ta si thangalu adu na ta di vote hadur ha aina ba no if I am convinced st gi issue sa I want the vote hada ni si pan da di vote hadaro en mula kanu ai di aina convinced aura kan da st si di tanbam thui haina aina yara kan da lor ko decision vote car ni adu na ta di tawro en mi gi compulsion da sakada ba na te ba and mind to na ai music sang ni sa aina experience of miyam manipuri miyam moina aina tawro khiba manipuri miyam na bo uda ba pot weraga aina u ba pot ai sai ni prime minister si dai da disturbing oi ba yam yauri ba colonial structure mase sana ne prime minister I want to ai pa do hangdu ene logdoi ra ba prime minister right no aduna hangdura ma tang da aseng ba thole na aina ngang is proof point to kholam ba khudam am pi ge ko aina so hana igiba article ma'am da handan pal le rabani academic writing nangi pot su yaw ba ko aina public speaking ba mamang da seminar da kai jam to ina ngang ba pot su yaw ba hairura manipur akoi gi india si dai si da hindu ga muslim ga khana ba se colonial scholar na to ga administrator sing na kamai u ge da india gi inherent oi jaba moi gi lu tong da yaw ra ba yeng thina ba ne na lawe ba yen da bra yes.
अदु इंडिया की स्कॉलर कांगुन हाय रे जे नते से अखोई की इंडिया दा हिंदू मुस्लिम खना बाय जे अखोई की लू तोंग यारो अखोई की ओरिजिनल अखोई की नेचुरल ओइबा पोट नते नखोई की वखलोन नखोई की प्रैक्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिगी कॉलोनियल स्टेट स्ट्रक्चर लागा नोइना तौरपदगी थोलकप पोटनी हैना हाइबने बसे अदुना आइना यामना आइना इंडिया की स्कॉलरशिप सिंग जेदा एथनिसिटी अदु अदाय मन नॉर्थ ईस्ट अदु खना बजाय हाइना manipur da khanari si su colonial structure du na pusala amba da gi khana ba ora mani tongan the vocabulary season na na subject tongan ba khaidok na na hane ngang bo ani da na the British have created two sets of subject kaina adu gi si nangi Michel Foucault gi kari ga theory am le but maina colonial matam de thangjel amba mayam do Indian state na su madu chumthok pe gi mota do makha cha tha lai re kai je aina ngang gi ba aina I gi da yaw dan da lai ra wane aina abspa gi da another 𝗕𝗵𝗀𝗋 the same continuity is laile rabani aduna aina history anthropology subject is aina indica to bharat via india kaina ICSSR gi journal am 2006 da e rabane pone base okay sigi kamai dong na lothora ino ga ji doi this ana sagi special horokpagi part san analogy ung pusalak pase manipur hojik leiba issue sida partition of india gi yam adu hojik dong le selo gi adu sigi se lens ka we base na khoni yeng is ka doctor amna laina ji yeng ka na ma gi lens am yeng ka do ni ba sigi laina se kamai tho ino se say for example 1948 ki mamang da ko akhoi gi disease gi metaphor se kai haram ge da individual is the nabo in a loram meba disease is something to do with the individual miyoi ba madan naba lena do uram meba ko ado 1948 the WHO no this definition am thole lena se kai no hai kanda it is a complex phenomenon pot ahum khagna interact or ga tholak pa yamna complex ba pot na mani hai kala no hai ka agent hai bam ne environment hai bam ne individual hai bam ne so malaria na re se nang khata na ba na te environment Hongman to man lu daba. Adagi Asian hygiene asagi malarial parasite ko. Si me amasung environment ahum jigi interaction dagi tholak pani na laina si. Mi yang mo honga ine ba. Armai tong na ekoi na thoi ba pose kamai na yenga ga mi yang hai perspective adu ne ba ina han layout tor mi. Look ma ma what ham na se ma ne ba. Aina han tor mi military mutang phang lain tor mi do. Look ma ma hana hamaga pot anim se hapchelam am ne baina asai gi militarized or leiba hoju jik thoi su moina cover tor ga suk tam ne leiba army lei na kamai to na khatna suno tholi noi se chikana na accountability to go noi se ngasi joi barkhadat ki interview sai hai ese dei da cookie gi michang changi maitai michang changi loin to over constitution gi makha da leiba army thamna aspa thamna leiriba aspa leitaba mafam da su CRPC gi 131 section 131 makha da na kaigu mama public order kaira ab life and property sola ka do din nang order yaw ro to officer dun respond to in leiri ne yes dik karba maitai ron da khu gi kurak kang da leiraba sifai na yom da leiraba mafam ji da karamain to na thoi noi sa moi na sai barkhan na ngon kai ha ke mun na da ma interview la mani ko ma kai ha ke da moi order fang de hai no order fang de binate abspa impose over say it was a political executive na order piram ne ba na to they can act no dum ek to rom piram ne CRPC is so hana law establish to le bane na section 131 dum nei ram ne they are supposed to do it huzik si thigat pade yaw de ne ka do bai ek to dri no aduna sigi leiba sigi system collapse aina adu putho thanam mabne kamai tawri no duda adu dai de moini ek to da badi ki khun mai chai ni du tai jilo thola do wane base khangda ba kamai na hai ga de ge post kamai thong da ge hai ba ma change ba ko adu se cookie mai te yu de thok ang thal lak tho ga da institutional lai ba moina tawbam thok ma thok taw du kari gi no han fix taw hai ju ne order fang de hai ya ro